Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pakisayran ta ni mahigayon na unsay mga programa nga giandam sa TESDA o Technical Education Skills Development Authority alang sa katawhan labi na ning panahon sa pandemya. Magpadayon pasab ang ilabang mga programa nga mamahimong ika-enroll sab sa mga interesado nini. Magpakisayod ta karong buntaga mga kapuso gikan sa bag-ong natudlo nga Deputy Director General sa TESDA kanhi Mandaue City Mayor Yusek Gabriel Luigi Kisumbing. Good morning, Yusek. Good morning, Nico. Thank you so much for joining us, sir. Kumusta ang imong paglingkod isip bag-ong DDG, Deputy Director General sa TESDA? I've been spending the last week learning kini mga bago na mga programa sa TESDA. Labi na nakaroon ang direction yun ni Secretary Sid La Peña is to look at programs na makatabang sa mga kaigsunan in the new normal, no? Kay naabay ang mga industriya na kanang naglisod yun karon tungod sa pandemic, and there are some industries na murag dugay-dugay usa sila makarecover. Kani mga OFWs na mauli sa Pilipinas, nawad-an og trabaho ang uban, what are some of the projects o programs na pwede nila nga i-avail gikan sa TESDA? Naasa plano si Secretary La Peña to use the displaced OFWs as a resource for education. So, ang mga plano, mangita ta og mga industries where naay kasinatian ng ating mga displaced OFWs, where we can ask them to come on board as trainers in certain fields. Kaya ang ilang experience, especially working in foreign countries, kaayo ang ilang ma-contribute for those that are eventually going to work abroad later on when everything is normalized, no, new normal, normalized. The opportunities will start again. Gani doon na yung mga countries sa Japan, Taiwan, that are already looking for workers in specific fields. For example, nangita sila mga welders. They're also looking for people sa shipbuilding industry, nangita sila mga caregivers, and many other fields. So we expect not only around Asia, pero sa UK, US, and sa Middle East, will start to open up again very soon. Kumusta ato mga programa, mga courses, Yusek? Padayon paghihapon ron o murag nahunong una ta tungod ani atong mga quarantine status sa lain-lain nga mga lugar? Some of the programs kanang naglisod yun karon kay doon na yung ba mga programa sa for example sa automotive repair, sa electrical engineering na kinahanglan gyud na naay on hand, no, hands-on training. Unyang assessment karon in some courses are difficult, pero ang nakita na mo kining ubang mga courses na atong gi-offer na online courses, makitaan man to tanan sa TESDA app na to. Unya, please allow me to plug also na naay app ang TESDA, no? Nindot ka yung app na kalista gyud dito tanan ang tanang mga courses offered by TESDA as well as the requirements, no? Nya libre ning labi ni mga online courses, Yusek. Yeah. Many of the courses are free. Gani, doon ay ubang mga areas na mga hatag o mga scholarships ang TESDA, especially in private training institutions where there are no TESDA training centers. Some of the courses may gamay na fees, no? Especially when it comes to the training certificate printing, but that certificate is recognized worldwide. Daghan kaayo ang nangitag mga NC2 holders in many industries. So there's a minimal fee, but most of our programs naay mga scholarships. Unsay angayang buhaton, Yusek, sa mga interesado labi na rong panahon na dapat magpa-evaluate ba sila sa ilang competency, unsa ilang mga interest bali kung unsa ilang gustong i-enrollan ng mga kurso? The most convenient way good is to download the app or to go to the website of TESDA, tesda.gov, para makita na to ang tanang courses na available, and those courses also that are available right now. Kung na sila makita na course na silang tanaw, interesado sila, they can also find on the app the requirements. Once na
makompile nilang requirements, pwede dayon nila i-submit sa TESDA para ma-assign lang sila slot for training. Pero kumusta, Yusek, ang mga openings karong panahon na mga job openings sa itong hisgutan? Medyo apektado sa yun, samtang ni apataan ng pandemya. Well, depende sa industry. No? If we're talking about food service, housekeeping para sa mga hotels, hinay yun ang demand for new job applicants. Pero kung tanaw na to ang ubang mga industriya sama sa construction, we see that there is still a tremendous kanang demand, no, para sa skilled labor, for example sa carpentry, sa masonry, bisa gani sa heavy machine operation. Naatay bag-o na program gani karon, an initiative of the secretary that will be launched very soon, where we will be training contact tracers. We feel na emerging market ni para sa mga private companies, but most especially sa government, because all of the most successful countries when it comes to fighting COVID has a strong contact tracing program. Finally, pasensya, limitado tong oras sa television, Yusek. Sure. Mensahe lang No nimo problem. sa atong katawhan karon, paabot og advice, paabot og mga updates gikan ninyo sa TESDA unsay gusto nimo ipaambit sa atong mga kapuso. With the present economic conditions, it will be important to have labor reassignment. Sa ato pa, kung naata sa industriya, for example, that naapektado, definitely we'll have to look at other ways to be able to generate income para sa security sa ato mga pamilya. Sa mga courses sa TESDA, sigurado yun ko na makatabang na, no, to make sure na naay pagkaon, naay edukasyon, tanang kinahanglan, no, sa ato mga pamilya. We will be able to achieve it through the plans and programs of TESDA. So please check the TESDA app and the website to look at the courses na sa inyong tanaw makatabang sa atong mga pamilya. All right, thank you so much for joining us this morning. Undersecretary sa TESDA, Yusek Luigi Kisumbing. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Good morning. Good morning.